Selam aleyküm rahmetullah bereketu samet halinge soko hulina vdeja mensada te družina peko navila eso. Selamu aleyküm. Ve aleyküm selam rahmetullah bereketu. Hacıya. Bari selam aleyküm. Şükür esasından. Alhamdulillah Allah ese ake moranjum te hitina varica se hinema ubaveza. Alhamdulillah Allah ese. Selamu alaikum. Ve aleyküm selam rahmetullah bereketu. Selamu alaikum, Bata Eşref. Ula tu darica video, ula mensare, tu me naštila vaba. Aleyküm selam rahmetullah ve berekatuhu. Selamu alaikum, Sahib Haring. Hacıya sana katı diyor diye. Elhamdülillah şükür. Harita Tatani Nemačka'da ama açtı derin halka video yaptı. Aleyküm selam Sahib diyor da. Erat o başka bir şey var, başka bir dağlı. O Kore dağlı o. Kale. Hiç ben öyle gibi çalam. Aha. Daver da bir şey var, kolu da ver ha. Kaholen inşallah ta'ala. Nego adeti men pratine no kamere telefon. Assalamu alaikum. Sarine. Aleyküm selam Aleyküm selam. Hem telesame palenge selam aleyküm sohurena pavalen. Znači sarđanena družina pesfakirat knjiga Tarofik umde tahtijam. Inšallah Allah subhanahu wa ta'ala kamu kao rahmeti te sikljovao dini po ispravno način te mu kao inšallah hari hem bereketi amakva beše vamaro. Te penavke hađi men avdje subota ani odmorina ama hem avdje da alhamdulillah Allah ese će rabuti nikad ano odmorna je ama avdje da će rabuti ama alhamdulillah Allah ese nego Da će robuti svako večero da su džuki a pastorme koman god tečinao su džuki ani Nemačka ko štrefi hem šuže hem jeftini cena. inšallah Ake be Allah'ım dike. Maşallah. Selamu Cafer, alaikum. pal mikrofonu Cafer. Posem penaštiti kvavdi, kesanašti. Si Robert, si popust. Ko Bata Eşref popust si. Aleyküm selam Sahib Haring, aleyküm selam. Selamu alaikum Ekrem. Aleyküm selam pavatera. Maşallah edvate Hulya Mitrani kamera. Evda. Yine İstanbul'da. Taj sahip ka dolan i Nemačka. Mahmut Karmin'de dobre mi? Slavinko palamare ko Gula ko Osmani. Sahip. Ma misinavke na štikove na avdje čamide. Ana şunjum pe melençalde. O Cafer bakaca o sahipim o Abdullah Naşka Kwensol'un misafiri. Ok, no le problemi, ko sheka hulole, alhamdulillah, ko našti Allah subhanahu wa ta'ala te nagradino len pali. Ja. Ja, men slušaj kačera inšallah, hem od vas slušajte čitina, slušajte objasnina. I si on nani spremi džape misinavčiti baskelače. Pa lesto reda kana konani hem ko hađe inšallah gdje. Alhamdulillah. Era çarmatu men rafalime. Memo hacıya erat kana mistinalin. Hacı. Ya ama dobro, tu se anote Adnan. Oni se anote spremno. Meyum glavnu uloga erat. Ja. Akala koji hulile Andrene Kadelinen te hulen poudrđene i to je to. Inšallah.
Allah te nagradi notom. Soma grute penaf ke štref ađi, vallahi o vjerniku nikad na ne, čak je čero buti džanea. Emo uvek ano ni zarada, uvek ano zikri, uvek na ne lesovakti ano našariba. Avdive Božem od Marina, avdive da čažam buti, nego pero magije kao, a nego di subhanallah, o vjerniku na ne nikad čučo. Znači uvek tano ano zikri, uvek zikri nol, uvek nešto spominula Allah, uvek nešto šu nol, uvek sad dok ja na krugo zikreso te šune, te ko alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mu ko rahmeti hem nagradi nol da rebušake. Pa inshallah Allah subhanahu wa ta'ala kam kola men, te ovako esavke društvija, ko zikri, ko alaikum selamu faltane tuke da. Se tinčeri maj hadisi, ko to džanena od dva poznata subhanallah, ta Rebu Bekr radijallahu anhu vrline lese, ko abi svako amaro jek muslimani morate vole vlast kola svojstvi opipeste subhanallah. Ke do Rasul alaihi salam bešla kojeg beši bajem penolo pušljalen kotu mendar penol osvano, sar uštilo, sar postači. Pa niko ne uštilo bi Bekr radijallahu anhu penola me. Pa penula koji tu mendar avdije ispratin džajk ženaza. Popravi nema ga greši navđigde. Ano tačke. Tamam. Ko tu mendar ispratin džajk ženaza avdije. Pa penula me. Pa alemo. A penul ko posetin džajk kesi romahea. Ko na bisterav subhanallah. Jeke nas vale. Ja. Jeke nas vale. Ko dinđa sadaka. Ja, sadaka odinja nas vale. Penul pale me. A penul Ako penolo posetinđa gore seko, pale me. Penul naka aračo na kala buča koje kverniko, te napagđene se sa uđenite sudara. Subhanallah. Dika, nekad dičona tikne buča nege, ali ko Allah spantara tane baraka. Bara. Inshallah Allah spantara ka čeromen, te ulame, ako na kompleterina sakala, makar nešto te ulame. Alhamdulillah. Ja. Ali ko najbaro stepen mi bi penala te prominen ružan govor, ano zikr, te spominen Allah je zaođer, jer ko svako stanje, hem peroman ga kana nešto taro zikri, dika, oko adje spominđama kova zikri da, penolo Resul alaihi salam penol ke dželo anu mirađ, a raka Ibrahim alaihi salam. Pa penole se Ibrahim alaihi salam obavestim penol te umete, penoli puv taro dženeti, taro mošus okola, subhanallah, sad na peroman ga kana romane, taro biserija, mošu, šukarkova, a penolo plodija lese, sa zlatnitane. En penola svako subhanallah sova čerea tu, čereat ke sadnica odori. Svako alhamdulillah penol so penea, čereat ke sadnica odori. Svako la ilaha illallah, čereat ke sadnica ko ženeti. Pa dikem pralalen svako dova tu so spominea ko Allah kaza ođer, dža arakiat ke već nešto. Inshallah ko ola mari čib uvek vlažno, taro je savke svojstvija šukar, te stalno to ano zikri te spomina Allah je za ođer. Jel zikri tano doa so, nare, parenca, alhamdulillah, Allah je se gratis tano, ali neka se tano paro, but. Allah spantar, inshallah, kamu ko rahmeti. Te ova Allah so čeren zikri. O, alaikum selam, ljuan bac. A je džalbre. Inshallah, te manga Allah spantar, kao te posjeti naftu, ja verkurko, inshallah, ani Kosovo. Te manga Allah azza wa jal. Camila, kao čao ćemo lačeti gljevo ilahi. O Giovanni? Alhamdulillah, ja. Kodiđo selami. Kurani lačeđa, no? Falani kodiđo selami, pošto je ovakte na pašmiđa emisija pana. Terano tumaro selami, tano sünneti, amari tano vacip, geo farz al terano tumego selami. Tumen yek, na primer, amen, selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Deš, trijando, odrazke o asabija, kene takmičenje, džanajano pazajra, samo pošakova selami. To dobijem nagrada. Odrazke, kerem ga Allah sonašti dao selami, Sami prikate da sarango selami. Selamu aleyküm pravale. Ovo je sasvim suškunano. Rahmetullahi ve berekatuhu. Trijandali da se vate. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Šo vardeš? Ajde bingo tu da zapit. Aleyküm selam. Vallahi takmičenje kene. Acar. Takmičenje kene o asabija džanajano kurku bašakova selami. Penena, ko kaš bešena pa ke dikena pa katar selamu alaikum selam rahmetullah. Neko akale se dika, neko šunđunda, neko so marola muji non stop selami, ono se kva.
Ali ma obazirinem pe nika tu mena no manushe kola subhanallah. Tu men zaradinen kozum shayti zaradinen. Čeren radi Allaha buča kozum shayti zaradinen. Jel akala tikne sitnice, neko mi sinula na ne ništa, ako Allah tamo budvare, vallahi. Да, за не со ја и поента чак. O мануш понекад на штија халјола осевапија сари тане ко само начин заради ме амен о мануша ја маџар шерде севапија родајати дикалинан гамареја ча. Нели? Али Аллах субханула осевапија и тумаре најшуже ке тумаро господари. Тоа значи јакова каракелен ке варианте аракелен. Аллах џанул ке да камутоволен туку. А ту пошминте зарадинелен. Па каволо дивеке да кадикеот ла севапја Savejtane hem sarko samo naчин. Ama Macar. Okey, o hazır oldu. O baba hazır oldu Adnan. Hadi baba hazır şunu. Bravo kamera. Kada le kamera, 2-3 minuti, a baba hazır, se amen insieme i emisija. Ama haydi öyle. Hadi samo dok pošmina. Selamu alaikum, baba hazır. Selamünaleyküm hazır. Selam. Kerem tumingi selam saringi. Aleyküm selam. Kerem ma familja ki najviše Eštrefiski. Ne da Türkiye? Selam aleyküm Eştref. Saru Çave, Sare familja. Elhamdülillah ama prav şukar. Tumen Sarsiyano, İbrahim Sari. Keđar. Pujrova. Ki hanema Sari hazır mı prav? Da, šukar, raati, sa, fino. Sa. Elhamdülillah. Selam ederim Sari hazır. Vakir. Selam ki Sari öyle o kadar. Ako, optud, sasto, tu da ker saringi selami. Močep jalo sa šuđom koji glasu hazır mı prav? Sasto, Čamil, Soči Džanma, odevol ne pujrao ke Čave, ne dol tu je sasti pa odevol. So ker Džanmo Čefi, so aker Džumpe, akalime familija, sasto. Allah te Akala kere tumaro muhabbeti me ke pleva. Бабо Азар, дикој штреби порозар туте исто вторник дециле. Si, söyle şöyle da söyle Мен ки фамилија гледа са пурејен. Söyle beşa dosta söyle. О вторник што туи силеле, машалла. Abi kogo ver söyle. Nada, canım hazır. Ne yaptın? Eftar düşecek hazır. Evtava şu panç, evtava şu şop söyle. Ама и черопе бабо Азар парастала. Ove su kere. Va morati kerope. Paspe kuca kana dike, kuca lo İslami. Машалла. Baba hazır, kamo topke samo ikbuti, hem Türkiye meşrefesi hem sariyenge manda modada elhamdülillah ko beşa sakana. Yek baro blago da taro Allah kaza vajel, ko la alam ko yek vreme, ko halica buderi živinen dikha o pure, hem na ne ušo pure sarsine ko ek stanje angleder, bastone ja ko lakana elhamdülillah satan sposobne pana, ko eftavar de španj, oftor de be sako koričeren, samostalne tane, a kavaitano yek blagodat taro Allah kaza vajel ko la mukhamenge, hem odolese bivarante zakvalinen Allah kaza Ove vajel. sasto. Apa ove more devletske te daje uvek je selami. Kota. Ama te daje devletske selami kotaro vilo. Alhamdulillah. Te Allah dalje vilneja. Allah te nagradi notu. Amen inshallah pa na 2-3 minute ka pošmina Marisela. Ako mu pravaki. Neki kloav oven saste. Soçicinma. Acar oda bir kamera kaste pencera. Mangapti kuavti kerap selami. O kadar. O sas. Barilam zajedno li Priština kova sare. Ajde. O selam Karolski o tanere da kolja skoro. O Sarsiyano. Avnija, rahmetli. O nije. Om sasto estre. Arak pe. İnşallah. Selam alaikum. Hazır inshallah ka shuna komu. Ako mu pravo. Om sasto. Allah te nagradi notu. Pralalen, okay, diken dinjam ki početak samo kamera, dok čeram Garica Lafi, ali kedo avolo Lafi koji je predavanje, onda ekvivalent tovarica post, binote šuna dva predavanje, jela menge tano ko korist takva, ko mangol te podučino pe eđandipa, ako na mangol te podučino povđala kaj mangol šunova so mangol, hem koje predavanje čola da pitanje kona dolu kunole jeke muslimanese, ama alhamdulillah men ka postoju nasar penodi knjiga, en ko kadol, alhamdulillah, kona nol, Allah te ne nagradi notu pan, inshallah, kao vakti čaj kao džikitu mende da. Samo te napominav, znači ja knjiga taro umdetu ahkam, sočera, a mende Allah taro amaro šejko Hajrudin Ahmetović, Allah te nagradi nole, a dok
Черол Лафија кате о Абдулганија Магдизи, Аллах субханатала те му рахмето пилесте, кога тано 500 година по хиџрске године бијандо, ови тано хафиз, хем тано мухадис, значи ако нарнедишта на кја книга, значи ако начитинава, џанен чинава ранџа. Со се, они тане инсанја, кога џанџе тачно со валан е ке инсанесе кога на валанџа, хем ако амен дишто начитинеа, на не потребно, амен пенџараја ја вер изворја. Пенџареја доста буча, ама од ова со валање ке инсанесе, ке муслиманесе, алхамдулилlah, лаеса катетано. Хем наби валан теџал, арица будели. Ка споминав, значи коти чисточа чера лафи, пана, Адам, саро Аллах субханатала со сикаџаме те чистина, пе со и нечисточа, со и на нечисточа. Адам кој стап, ние джиерати, например, од џунуби ману, сар лол абдези, то есть, амаре мајке вјернике, Аллах субханатала те му купа рахмети, пиаменде иншала ка примина Аллах савет со шунџам лерати, значи гусул чеџам рафи, код дуи врсте, ме ми си навчи памтинен доста ме праля, али ако напамтинол джико, аме шајте поновинада, исто, Одатане мајке вјерника е тари Ајша ради Аллахун со спомино Ресул алейхиссалам сари авдези, хемо дујто авдези сари амари мајка вјерника и Мејмуна ради Аллахун, хемо латане најкомплетна хадиса со диколо о џунублуко те пенав, о те чистинепе. Каракенша јавер извор, али варанте халова, најшкар кошете џано абдези сарлила, то есть гусу сарлила Ресул алейхиссалам, нормално ле се ханаме. Јел он дикеде, е касаби наште преносинул. Асаби шајте преносинул само од вас со шунџао лендал. Или ако испричинџаре седи со Ресул алейхиссалам. Али ако ва директно он дикеде, он присусујџехем, ко таква наби варанти кова аври, иншалла качувакате. Авдиве лям ко е хадиси кога пено пропис спавања џунуба. То есть o insani ke tano džunubi, ke hinere odnos pehanoma, dari šajste so vol ađar, dari naštite so vol, jelo šube butane, subhanallah, ko insan, javdje čenam se svašta ki godio manuša, ali amen, alhamdulillah, i sami knjiga im pravilo, biva raz svako tume dar te postupinova na kava. Adnan, selam alaikum, Hađi Osman, tume selam alaikum, jena kate, inšallah, šajte pošmina hadisenca. Ja, selam alaikum. Samo mazlumi nekdo selam i после Ка човек очите бе наштика чинава. Селам алейкум, Мазлум. Кате на дикон. Аллах те награди. Един ден ме камера, те бешау превала и хинума кате кикуња е чаренги кера маро али ка бешави. Чала кашуна. Селам алейкум ва рахметуллахи ва баракату, сајб халенге. Мен сар со џанен наставина ако тријанду трито хадизи. Котари книга Умдетул Ахкам. Ачилам кја книга, кате си са фикски правила, ту мен шунџена кава, хем ка наставина иншалла. Бисмилlah, алхамдулилlah, ва салату ва саламу ала Расулилlah, салаллаху алейхи ва салам. Пенода џаре од 330 хадизи. Преноси се од Абдуллаха бин Омера, ради Аллаху ан. Да е Омер ибн Хатаб, ради Аллаху ан, реко, О Аллахов посланиче, може ли, само човек на микрофони, може ли спавати некој од нас, а џунуб е? Енола џарко романе преносини Петаров Абдуллах бин Омер ради Аллаху ан, енола Омер ибн Хатаб ради Аллаху ан вачерџа. О туе Аллахесу бичалдо пенум, шајли некој амен дар, те со вол џунуплија. Па у посланику алейхиссалам одговорин џале се, пенол, ја, кеда калол авдези нек собол. Пенол, кеда калол авдези не собол. Ако хадизија џар читиндои, шајте халувале или погрешно, или ко авер начин, садокле на хулеја, ки суштина леси ко коментарија. Иншалла, акала мен ка читина, акала коментарија, сар халула, пе ако авдизим, сар објаснина. Каѓавот мако коментари хадизе се мен џарен свако хадизи силе о извор хадизе со преносилац, али мата човабут каѓавот мако коментари хадизе со. Пренода џаре, пошто е сан една врста смрти, пошто и тано суној е врста мерибе, а џенабет е велика нечисточа. Пренода од џунуплуко и тано е бари нечисточа. Омер бир ал-Хатабу, ради Аллаху ан, е био нејасно како инсан
кој е джунуп може спавати у таквом станју. Пенола, ако те не пенон нејасно е омересе ради Аллаху сар шајо о джунуплија те совол која савко стање мелало, нели, не ге нејасно се на пинџарже оправиле. Па пенол упитао вјеровјесника салалаху алейхи селем. Пенол пошла е посланикот салалаху алейхи селем. У томе, па му е он појаснио да е дозволено спавати джунуп уколико ту нечисточу дженабета умањи узимање авдеза. Па пенола, кога кава пенол, објаснинџале се пенол посланикот алейхи селем да итано дозволимо те сове пенол джунуплија уколико пенол козом биодија нечисточа пенол од два дженаблуко смањини од ја нечисточа. Значи смањини од ја нечисточа. Сарка смањини ака читнала ко коментари. Поруке хадизе и први порука хадизе си джала джала. Хадис појашњава колико су асхаби настојали постављање потребна питања. Значи, кате черод лафитаро укупно хасабија козом он пушле ко нејасне питања, јер акалахи неренге са нејасно буча, па пушле пекамбера ислам, хем пекамбера ислам одговорин джалинге ко са деталија. Хадис е доказ да ние обавеза одмах се окупати од дженабета, веќе е обавеза окупати се за намаз. Значи, ако те черода лафитаро, например, теде приоритети, ако јан ки случај со се валантки, ако джунуплуко одма. Перола, ако те и обавеза и тани тенанџове, ако и тано време намазесо. Значи, ако алотки о време намазесо, ондак нанџов, која савко начин објаснини. Значи, дола предност баш о намази, а баш о сојбе, значи, на не фарзи пенола. Ака каѓа далем ко објаснини са отачки. Дозволено е джунуп успавати у таквом станју, али тек након што се авдези. Пенол дозволимо и пенол јек манушко вајтано джунуплијате со вол, ама телол авдези. Значи, дозволимо и на не забранимо, дозволимоите со вол која савко начин, ама ангедерте со вол мора авдезителу. Јако е најболе да не спава док се не окупа. Пенола. Хем ако и најшукар те не би совола док на нанџола. Значи, ако те дикен манголто објаснило ме ги Расул селам да мате чам ги парипе код ова, ама ако јам ко могушност нанџола, онда пенол док не спава окупати. Ако е најболе, пенол најшукари, док ангедерте совете теранџове. Покуđено пенол, кате перола мекрух, покуđено мекрух, најшукар, са прободува покуđено. На нешкар. Покуđено е и супротно, суннету спавати джунуп. Аха, дикјакана кате објаснини веш, на не таро сунете ресулесе, на не мангло, покуđено на не мангло, те соло мануш джунуплија. Оделе се пенџум, читиндојо хадузика сватинале коаверчане. Без узимање авдеза и без купање. Значи, таро Ресули али селам, таро сунете Ресули али селам, акава на неолестар, значи, на черџалеов. Таро сунете Ресули али селам, ов докажинем ги акате да ов черџале. Овака пропис не односи се на жену у менструацију и нифазу. Пено акава пропис на прописинола пе баш о хануме о џувлямаре, баш о менструација и нифази. Преноси се од Абдуллах бин Амра бин Ел Аса, ради Аллаху ан, да е реко, када вјерник заспе, негова душа иде и чини сежду пред узвишеном Аллаху. Преносини Петаро Абдуллах бин Амар бин Ел Аса, ради Аллаху ан, кајва черџа. Кеда о вјернико пенол со вола, олесили душа пенола, черола сежда пенола, Англоала, черола, негова душа иде и чини сежду пред Аллах. Леси душа джала пенол, хем черола сежда Англоала зваџа. Испод арша пенол. Испод арша черола сежда. Па уколико вјерник заспе джунуп, не окупа се, нити узме авдес,
тада душа не чини сежди. Шулена ќе pouka сушто. Пенол колико, ако пенол o vjerniku, će roda lafita o vjerniku. Na lilav dezi pa penol, niti na čerđa, na nanđino ili na lilav dezi, ako je kolašanjo av dezi. Penola ondak lesi duša penol na čerđa sežda Allah es. Ako va men ko bukvalno naštita halovali, ne će roda lafi... Na čerđa, na čerola. Na čerola? Na čerola. Hadis nam podstiče da se očistimo prije spavanja. Pa je preporučeno svakome kogod hoće spavati da se abdezi. Rolo haduzi preporučinola mengete čistiname nangedero sojbe. Pa i penol preporučimoja menge svako nese kogod mangol te sobol te lola abdezi. Znači, ako je proporučeno, kogod kalog te sobol te lola abdezi. Mudrost toga je što se meleki udavljaju od nečistoće i ružnog mirisa. Penol, o mudrost penol, a kale su i tano su o melekija, si dena petari nečistoće. Penol, i hem ružno, lošno miris penol si. Dok se šeitani približavaju svemu tome. Penol, sad dok ne o šeitanja približinjena preko od ova gadno mirisem od ova džunu pluko ke čovek. Ili da u takvom stanju dženabet umru. Ili kako stanje od džunuplija te merol te na koli dunjaja. Dok to vola, dok spava. Pa da njegova duša ne prate odabrani meleki. Pa penolo lesi duša te nalenla, te pratinenla ili ti garenla odabrime meleke. Amen džarada i si meleke odabrime kova i ta ne zadužime baši duša. Акава хадизи хинеля савке тачке, джиковто тачке, иси панаек хадизи чамика мукапменте чтирене он тане исту. Беби пенавате на джако тачке се акате субханалlah. Коментари, ja. Ja, hva коментари me morate priznat me gebuti, me akala hadisi ashindumi narisa po angleder. Ali akanao tachke wallahi iranjeman subhanallah samchi te razmislina varica duboka kalestar. To se penđu ma hadisi ako čitinale a džaharka svatinale but aver čale. Subhanallah. Dika samo ama jek tačka na ne te na kela taruprao samo hajdađan. Nego svaki tačka se na kam varante mi si ne buš karuprivati. A pogotovo i paluni tačka. Ili prezadna tačka te dihavak ja. Na prezadna, baš i paluni tačka. Subhanallah, Allah subhanahu ta'ala te mu ko rahmeti čavarem. Te čenki prakso kola buča kola Allah subhanahu ta'ala zadoma. Zamisin, amen džaneam, amen de penena ino poredali, amen ko islam džanakova. Svojba meriva. Na kana džanan dva stanje. Pa penula dik, subhanallah. Dok o meleki acidena petetarano dva stanje, a o šeitanja približinen petke. Ja Rab. Allah subhanahu ta'ala te oprostino, vallahi. A kada amareć bijan di pasi, so na džana sar te postupila. Mate to коментари на будме чаваре не сет менди што тумен кокала ташке сопен. Извини, само тоа кажавте, иси о Абдулла Катар на жена шарта чале, сарта кицуткера. Маздум ако шајмо правило качава коле, ако на нету ништа те вачере. Oja mora meti che va se che rabuti chi cugna. Cascionato mi kako Ja. Čamil, akate preporučeno, znači na je obaveza, da mi, manol te vakera. Ja, i ke penula preporučinotke, znači, šukar. Šukar, to je čisto, o komentari, žene, najsar nađite oko onoga te vakera. Jeste. Dika, hađi, morate penaki abuti, malila sar nešto pogrešno pravalen, tu men me džanav dosta džena, kala su i tani tari Srbija, kula, alhamdulillah, on halovena dosta kala terminja, kala lafija. Dok amena prim Kosovarija, buđene džane na čiblane kola,
Акала акала ташке са препоручено, нареđено, са акала буча, варанте халоверен ташно. Ке пенула препоручинитке, значи дија бути шкартане. Ке пенула покужено, на нетане харами, али на не шукаро дија бути. Не валя, значи. Али ако черджанла, накове казнимо, значи на не забрана. Јер ке дала спантара забранине му Ресул али селам, не чините тако ке пенула Ресул али селам, онда ко дија бути, варанте шинавала одма. Наставени иншалла tu hađi sam maglan pana te vače da katar pa inšallah. Nama od onog zakara hem bakara o peygamber aleyhisselam gelo koro peromya mislim nalila gusul soğuk de. Bakın işte avde şunca mesafet kuzu diyor kutu rakvay su bakaro. Deşiyor deştiriyor romlasın öyle bakaro. Hem bakaro akate Ayşe radıyallahu bakaro puşala kore hafsa dejal bakarca тук ја на дозволимо. Како козом си ставија пегамија селам. Са 3 анда нарушение, жена, като како остафе објаснено ги пале. Жената шајта кано пада сар шаја жена, о пегамија дешу 3, дешу ја како мен цар у току дана. О као доа манда се со шуџум ту абде потам пада. Меда шуџум доа жена, ама варанте халовај бути оптано Ресули, Allah subhanahu wa ta'ala lese posebnost nagadola, ko izdražljivost, ko sa. Само замислен халален, ке би астарола ек мусибети са старжале. Никоја мен да наштика издржина доа. Парунџа певастеја колку решовчаве. Неко ка издржини, али буд харица жене. Козо минетану нападимо. Само двате дика, козо мо винетану. О поставика на не исто саро и сања нормално. Не се, мате нашатари тема, него ка чува исто коакала тачке, а ка теке пенула дозворони джунубо спавати у таком станју, ali tek nakon što se abdesti. A kad te već dike automatski, tušajte se ojali, šukar te džate red abdesi. Ali ako palem tu na lilana kate, tu na čerđanje harami, valante harevak je butije. Jer na ne zabranjeno, skroz zabranjeno, nego pokuđeno na neškar je butije. Penol, iako je najbolje da ne spava dok se ne okupa, najšukar penol te nađove. Ali ako naš ti nađove, znači dovoljno te red abdesi, alhamdulillah, hem tu jan апостол, сар пено пода. Ту јан одоле времесе шукар. Па чак и се индиректно чел магалали со ка споминава кога, па пено неко пан манголта чопахнама, на не са проблеми. Не морате на џолко, него доволно тану теру се само по абдеси. Е мирано пепале. Османи ситу тишто ту докавено праляка таму. Новак Османи сима панек. Салам алейкум. Ва алейкум селам рахметуллахи. Панек сега те ту. Салам алейкум. Алейкум селам. Панек сега кажа дајам ти сине пани и пекаме селам, ама ла теймум илла. Баш окова. Дима џар. Аџар. Јане, мохвално кога те спомена, значи на лила абдези ла теймуми, пресо като Ајша, ради он. Allah te nagradi na tom pravu. Bismillah Osman. Kaçırın halalin sonra kucumko vreme Halali. Hala dikme Abdullah. Abdullah. Sorun Abdullah. Kelam. Samo pasim da fardam taf ya. Izi kazna. Ker halali Osman dok činavento kalasa. Geneso. Ja. Kad lola neko je obaveza, men li lama kja iksar obaveza. Hema subhanallah, a odmah je sam nezgodno meti izbeginao ganate na kova. Ali elhamdulillah, neka si obaveze, morate džalnako, uvek si amen dar neko, co inšallah ka džalakale. Amen li lam obaveza kova, radi Allaha te čere, a čim čere ek buti radi Allaha, onda kod ja buti i gare Allaha. Znači, muke arica buča kola, ajde, morate penam arica manje važne, so se tane manje važne, so se odinitano ano prvo stepen. Znači, prvo Allah azza pa Resul alejhi selam, pa posle menezi ume. Znači, prvo dava hako, prvo posle sledi nave Resul alejhi, a posle menez dikava man. Pa tu menda inšallah me prala, ako rena di savi obaveza, radi Allaha nešto te čeren, a pogotovo mate spominao namazi, mate spominavle, mate varanđa, subhanallah, džaneja, kana ki dunja, araš ki tu omeriva, ka čerao namazi, pa sapinđao. Čer halali Osman, nastavim inšallah. Okam, kuo. Bismillah. Selam alaikum pane Butisani Nenge. Alaikum selam Osman. Ha? Alaikum selam Osman kažu. Не шунџум чема гала. Кото тачке дика ко хадиси чи о асабија пекамбере са селен пушлеле
которое када дишта на не јасно, джика се, обавеза сари ненге те пуче. Значи, обавеза свако несе те пучодо дова со нанетке јасно. Котора хадиси, од дуито докастано, пенода, чи на не забранjeno, ствари кавачера джачи, дозволимо и манушесете солхем джунупи. Состар, и сјамен бутја вер хадиси, алхамдулилlah, чи о пекамбери са селем сучао штинджа джунуплија, сари си почминджа намази си, ек хадиси течерол, и си хадиси чи ко пост, значи, постинине, а овине джунуплија. Значи, а чарджани ети со кол постачи тај са, а ине джунуплија. Значи, на не со мора одма. Значи, падо каде јане ано коватером значи нету контакт, мора одмателе, на не од ова него, а катега со пенола го о пекамбери са веселем, ке пенола препоручено е, од ватано хем сунети е пекамбери со са веселем, ке пенола препоручено кавачера котери бари нечисточа, а веаки екваши нечисточа, кавачера джар, са со објасни пенола катега, тани те циде и екваши нечисточа, пенола ко китачка, те вачера жар, ле авдези. Са со вачера очамили, джико мангол те састаини пепале пеханума, значи, кавачера којек начи морате джателе авдези, па поново те састаини петеромја. Се у противном на нешто караджар, котора хадиси со пинджао пуро штрефи е пекамбери са селе минеле ки е крат будери контакт перомјенцар, пенова ки сваки ромнилила посебно авдези, емджело ки авер. Значи, од ова моро мануш те лол англедерте совол. Дуј токава чера мен корома и на мен јек пурано од ова маро адети со например, джика си однос, па и си идентикно максим и паро вола, нашти дај долале чучи, нашти те дихол, чаке чавека банджони, некај савена адети и наме, субханалlah, него сој чаке манушесе на не дозволимо те вачера. Зашто пенола покуđено, ните хал, ните пиол, каде тано джунуплија. Одоле се сашто вачежам кој англедер хадисија, си не помиме, котачке, вачержам че манушесе, те лолав дези, те цидоли бари нечисточа, па дозволи моле се, сашо пенджамо хануме те черен хајба пиба, те пирен, те здравинен педжикаса, те вачерен, значи, на не ниса ви сметња код ова. Сашо пенола покуđено, те соопе, со се узимања абдеста и без купања, значи морате ле ја авдези, ја те нанџове. Значи, те сове джунуплија на нешука. Цар со дихаки палуни тачка, пенола, чак ако мануш лола, оала леси душа, ко сојба, пенола, напратинен ле о частне мелекја, джанамени душа джаду, па пенола напратинен ле о мелекја, спанала. Ако вај е кратко, кога чера парица, которо тачка, Ja, ma naš samo su napratinele u meleke, nego plus pratinele na šeitanja, jel mangena od vas, subhanallah. Да, од ова на не би вачерал чамил, со се мануш, ако тано вернико, сучако од ова стање, налеле, ме мислам, че на казна со собствено вернико лесо. Nego visiren čefi od vas, od miris. Добра, авена, магав те вачерал. Ако ек мануш со ова джар, од ова тано сате вичинен е шејтанен, пенелен се авена карга и ситумен кај те сметинен и ситумен кај те бешен те рачерен со се, он роден од ова кај тана кај тане нечисто, ем кај и си лошно мириска вачера. Доко мануш кед нанџола, ја лола авдези, од ова цидола пестар, ја е кваши нечисточа, пенола цидола. И од олеси тано похвално мануш те лола авдези, ако мангла толе пале контакт паханума, ја
o manush mangolte od godini tenanjolta večera kotoro ġenabet, kotoro telol gulsulta večera ġar. Pokasno so se isile di sa javer prioriteti di šta je buča sovaljani tičerol, a ne nisavi smetnja te od godini o najnjol. Вала те наградиното хем саме пален дико чаварен акјахника танија со сикавија мен сарте поступила шукар. Шај бута мен да ракате елхамдулилlah веш поступина наџар, ама и си увек неко шај на поступина џар. Хем би варанте елхамдулилlah те чаки пракса, али биовода шукар те шунуло претходна хадиси. Сар хино Бухари радијаллаху ан, веќе хине џунуб абри. Али акате Valante çek buti of hine cunubi ama hine labdesti. Valante ale vakya buti da. Bi valante spoina buça na valana men nasel ve buça subhanallah automatski te çeram ganiko. Nego šukari te pratina celo knjiga pa kava korešenje inshallah svako ne tačkake. Hem inshallah kad čova džara menda svako tu menda rola spantate dot min svako hari mutala. Ket kavot men predika ma ako našti čak tere o abdezi ma makar tareti telo. Makar tareti te tope. Abdullah Moprat bismillah tutolafi. Koči sajlakova. Boninja Assalamu alaikum. Çeren me havalim hem aso cemaati davri. Şunun ama? Yakın. Kasa asana kana maydali Tutolafi fena bismillah. man şununa. Ja. Dobro, si nešto O Allah te nagradin tut. Assalamu alaikum havalim kodini. Ve aleyküm selam rahmetullahi ve berekatuhu. Slabo internet sile. Jeste, i sile da... Jeste zedao internet. Selamu alaikum, Saren. Poziv si öyle, poziv. Aleyküm selam. Aleyküm selam, Muhammed. Poziv seni öyle. Muhammed Shunjan soy o hadisi? Shunjan soy tane sare mutala. Na šunđum put, ama nese. Meka šunav men inšallah. Ok, Allah te nagradinu. Dali me šunđovava, dali dikovava ili... Šunđove kana. Ja, zera tuna šunamente. Nema veze. Pralari na... Tu šunament, Ibrahim. Obre šunena sare. Abdullah. Alhamdulillah. Abdullah. Na šunament. Итове кува Абдула, итове. Abdullah. I kalende, na primjer, čujem ponovo se. Pardon, Lavri, šukar. Čerova problemi. Šajte koliko gorio. Ako nanet me ništa te dodaine na kome mi se navči jasno, ako je praleni silen da je pitanje kakva me se navči dosta jasno, hem dosta tarno počnu, vala je but počnutano, jer neko šaj sile veški praksa, ali neko na nereki praksa. Pralane varante aloven da men sa džande jan. Nika sa men de kompletno džande te name. I si prala so primineno islam en hezer, alhamdulillah, pa enes počminente čenki praksa, o dini sarsovalan, pa alhamdulillah, kja prilika, na primjer, Allah prala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Aleyküm selam. Akano tiyum dalina. Akatiyan, maşkaramende. Alhamdulillah, sadla sevap el yap. Alhamdulillah rabbil alamin. Halalen, assalamu alaikum ponovo. Čeren me halali su zakasnijum hari opravdano razlog i ne. Memo jednom samo te večera vijek butitar o ashabe, te pohvalinav ashaben. Sar, na primjer, o Ebu Hureyre radijallahu an. Pa hemtaro o Omer radijallahu an. Samo razumijevanje on hinelen, hem kozom strahopoštovanje hinelen tari vera. Kozom on araklepe, koborom pazinđepe, subhanallah. Pa čak hem koja sa ko stanje, iako pejgamber sallallahu i nemaš karolende. Onda randile sa Ebu Hureyre te džalte približini pe pejgambere se te pirelo le, nego izbeginđa našla djelo na djelo le, nego svori pe irijape napalo. Hem penđana magdjupe sa ko stanje te čerab tuva lafi. Hem akate di kajetaro Osmani, skoro isto primjer penela, da randilo, te nastarilo meribe, te sovel da randilo ao džunupitano. Pa rodinđa tako reći je izlaz rodinđa, em sardikaja ki tačka broj 1 penela, hadis pojašnjava koliko su ashabi nastajali
посаветовати се потребни питањима. О питања, значи, те чивен потребна, кола истинен потребен. Хем те подучинем пе одини, те шајте практикуинен, од ова ки практика товен исправна, ем чиста. Доко пекамбер салселем касније подучинилен одини, ем си кабинен, да о муслимани никада не чисто, да о муслиманите увек чисто. Субханаллах. Ечек вама нюте до дајнав, јер адија мен, субханаллах, пошукар капуча било со, само на капучатаро прописија динесере, сарте си клјова, хем сарте практикуј намаро дини, товела маро намази исправно, товела маро пости исправно, сарте чера од ова, него поставина е питања кола можда апсолутно на не вераја, када би вачериче е учењако, или било кога би појаснили че од ова правило, дали само сар пример лава мателја, сватино праља погрешно акана, да ме некаста кова, него ече лава јек пример, јер често шунајако акала социјална мреже, дали о Иса алейхи салам кавел, дали на кавел, субханаллах, од вамо миро стање, миро дини нака променини ништа, дали кавел или навела, дали не од вака џанава или на џанава. Али акала прописијата не важна, те си клјовален, те џана, сарте практикуј намаро дини, сарте овол мо намази код хан. Сарте ово примимон мо намази. Субханаллах, медикава кате Аллах те наградиня каля асхабен саре Ебу Хурейра, аджаре Омере радијаллаху ан, дженетул фердаус, ем сар субханело Аллах ко Кур'ани сетано оленца задоволно, иншааллах, товен о комшије е пекамбере салселем. Амин. Само те морате пенавки, ако на не умере, хвали се чао, Абдулlah, Аллах те озадоноле. Ja, tamam. Međe žukar omerla, stara ashabija, čera, sultane odobor, malite tako reći te pohvalinave ashaben, te motovavolen gro vrednost, ten kozom on si kirijepe dinese, kozom si kirijepe peverače, ten koborine ljubomorna edinese. Alhamdulillah. Ali su najvažno tačka, me bi penava men tiranapе koamarovakti, hem koamari populacija koruma, nova čerava nikasta, znači varo čerava amen de koruma, a kja buti dikena la sarješ ili buti la jutni, nali? Hema čona kade buča tarpala, pa postupini of sarmisini da kota, eno najko pravo, hem a džarešaj čerova ne se prestupija, subhanallah. Na penava haramija. Na mangav te džavko ne se buša, ali ke čereja prestup, znači čereja butikova na neškar. Tako. Jeste. So se, na primjer, džaneja je pralo, ano, alhamdulillah, avdive, ano, avdisutno dive, mukele dosta prala kola siklo na dini. Isi prala maskaramende kola džan te studirinen. Isi prala amende pralaren kola uletane hem poška kutararpe. Vallahi tako mi Allah vačerap minge, havat minge koala sovol. I si mara arapjani buti, a men si kavareno pravilo. Nare ništa, ore nisire ni čim, ali nareno pravilo. Ali soja kava, na primjer, so amen anđamin kakva stanje, te halova idini. Nalađa, dža si kavea, praveo knjige, pravea sa, te varanđaman geđiku i si da je šejk, viši navale, šejk, i si ima savko problemi. Ili sam te postupinava kate, na ne lađavo. A ako džanola, kadul tu fetva. Ako na džanola, ovda kapeno, na džanava, sar su penđa sabija. Ama dika kate pale meda, alhamdulillah, laeseb, o sabija znači na muke ništa te na kolendar, a te na sikla ono dova. Allah te Ako povizini pekotoro hadisi, svačežan, nasu kavol pada kava. Odova, ja. Baš šukar uvod, alhamdulillah, bacinđan, inšallah. Na džana, mange vačere da li? Tuče. Vallahi tako mi Allah na džanava sam vola poslije. Baš od vas vačer džana kana. Vallahi tako mi Allah na četinđum se ima čeršum buti avri, se amen, me vačerava sam, subhanallah, na nela džavo čavarin te vačerava da. Me amen penđarao pravilja, ali angleder te hulanulaj, me džava kontrolina pale, mate vačerav di što mandar. Jer ako vačerav di što mandar, subhanallah, Allah subhanallah, na nezadovno i kemanu šestar te hovavi. Morate halovena kja buti. A tu kad vačere gutija na džanela tu hovavea. Kontrolina disi, čitina disi, pa ke čitineno pralatu već, alhamdulillah. Ja narica spremno, neće Allah filesti. Kad činavao, kad te mate prominavi tema, ama alhamdulillah me penđum lelum jek sar obaveza, znači te sikava, amare pralenge, kola priminenu islam, kona ili prala kola Allah džan dire,
Испричинале стакло. Те преносинале сарсовалан. Со се пенџут гератида, ма случајно некој те накода тачка. И си праля, кола джаненто објасинен сваки тачка, па одија тачка баш тилби. Со ту про машинџанла, некој чола ки пракса. Чамке мора ту бацинама ту чекате колафи, волате на На градинот. градинот мен мо прала кава со писено куван. А не, ако ја бави за единесе на не ниста паре, валла. Мора ту бацинама ту чекате хари колафи. Hamdulillah la estar. Mi sima trin mushra hem yek çay. Hem hamdulillah sajtano od čave ženi mi čaj dindi. Završimo znači dva problemi. Hamdulillah la estar. Hem zadovoljno im la estar. Ali wallahi večera vače. Kada alo dva vreme džaneke do čave uleveć ženi base. Mena džanjum sarte postupina mire čavenca tarilač. Sar me čavesete se kavavlju gusulitelo. Nezgodno мајмете, ме шајтувајате чера од валафи, али одате чера печавеа, бутијам ѓе паросам че субханала на џанџам, балај на џанџам сарте чера. Хем амен џај неки џамија коахен чебиум, којек џамија џаво да тинга равине чаве нема од те сиклонајно, чаве сарине о Кур'ан и сиклонајно од дини. И ме замолиуме имаме пенава шех, Шалија манчарава че ме чавенца туте чере лафитаро, ки ја бути, сарте џанен гусурителен, се веќе бариле, жени басетане. И хамдулилlah лестар, од во шех, почеја чавенца тар дијатемате чере лафи, сарвела пе гусули, сар черела пе кова, и од чаве, од адјарси киле, субханала. Адава мангавате пенава кана, која маре рома, која раменде, бу често десини пе, например, да оддат, без дилете черел пе чавенца од дијатема. Лафи, хем о Аллах субханаллах, џари ситуација, ече акава лаф това мен од те присутна, доволно валлахи вачерава од чавете бешен, ту му кија о лаф, хем шунџола два лаф, од чавешно не напалал по кога сарила пе гусули, хем он си кјона автоматски субханаллах о гусули. Тако да, валлахи акавај тано е благодат Аллах есо. Аллах те наградин ту мен со шијама. Allah te nagradi no tuta dik amen me mange morate pera na inami na kva problemi so se amen alhamdulillah chera Allah fistano tu dikako grupe emel alhamdulillah sima prada na primer kola isiren zlatno chip ade morate pera vaja so se zlatno chip nikad nas pominena na primer lafia kola na derikonola e ke muslimane se te vacheri i me ke chera lafia pralensa normalno shumjola sad hem neko koja strana da ko to prala ke disi amen jana И ме мансус правава кога мабети. Те шунен хем амар хануме, хем линге хануме котар, хем амар ча мансус правава кога не шунол. Харилан, хем мена лаџава. Ме испричинава сар туки, сар ме чаки, сар ме чавесе, сар исто. Со Аллах спантара си кажамен ке качера лафи, а но нашкар лафи тежа. Ако на џанете чере лафи, мачер лафи. Јел ту мангете чере дисло лафи, али чере без везе, па то чавона е парона Капено сова чериба кава субхан. Баша џар валлаhi. Баша џар. Валлаhi. Донесе амен морате поправина мароговор. Свако амендар, ек амендар морате поправино поговор. Али алхамдулилlah дик ке читине ек увод, било само исламско увод. Значи леја книга. Дик сар си кавите мо правтаве од ја книга, а нола ту коредор. И тлоџа не сојтано тло. Само те преводинеле ко романо, хем те чере ки прав. Нате додајне тута. Хем нате си демика. Nego istото. Шоне мешкар сакала праля со пинџарема мире Кардашијан селам алейкум саријеге. Џунту менгели ме качерава калем причали се на штика чинаволи нико се кала сала џутнејне Абдулла Чамили Османи. Машала, машала. А када чилома го ishтрефи, Валлаhi. Иншалла каол. Ishtrefи најчи бјала амара пуро. На не Сомакам те пена амесиам слушне свако ако те објаснина нормално дат објаснине чавенге. Примери дај објаснине чиенге. Ама сјаме јасно а ети супенопе на крај крајва вала то два објаснине ге најшкар. И амен сјам са дужне значи од два морате си пло два пропис. Значи каде од чаво џајнопе пунолетно сојтано Значи, кад почмини дескоро статус, на нодва мен со џана, кава 21 век, значи, те воле дешов, то беш дешиња, тоа пунолетно, нана,
Butitano puan gelir. Ama inşallah bahari Allah eskrana veya kasiknonda. Alhamdulillah, wallahi. Wallahi со пенџа, вала е оке ме мочанке ја маџара марем бедадеа мен лаџаја не саветемете права халве никад на пенџа. На кава со нешто ко него оке на лаџаја халве на правџа никад. По би правал на пример туменцар ќе тема веренцар него на пример мире дадеа халве. Ама кава итано јек дел тари лаџа халве јек респект. Wallahi ya. Не пеѓу ме налаѓава. Ме налаѓава. Морате да споминали пути, палален дике на мене спомина ништо осим офик на спомина ништо. Значи, на мангавте чавја вертеме, на спомина ајетија дик, на спомина хадисија, аврија ката, на спомина ано ислам и си доста тематике течера. Али ме мангавте бешав само какја книга, значи оправило те мо това кој книга. Али морате мо това само јек пример, джерум кој бешива, хине е кога те пен, пенџар о сати не дешаџар, на клао сабак пенџар на шту стирум, джело диве. Со джело? Одиве джело. Праставно намази бре одма, со чере бре. Ма праставно намази одма, субханалlah. Ако со јабанџика, морате си каве одини сарсовалан. Котар туки од ова кана, а дика кјатани најбари забдуда. Кем качинавао кате, пенџум те распоминавија бучама парен споина. Котар туки, например, туте тефсиринеа кава морате на кол јек педа, јек ова, саралян туко за клучака кале. То обиđan дипа. То обиđan дипа, черола пелафита, таро доброволни намазија. Кеда о фарзи на неле забрана, нема забране, морате череле, ма кед, со се пенола, черено намази ке се ти не напе. Ке се ти нџампе, ке душтиран до сојба, одма чито шеро. Напа јек педара, а кјата не заблуда. Чинава кате мате хуляво не вертеме, аз пантате толтмен свако хари. Ме пралако и ситмите то да инен кја тема, хамдулилlah, ако на, ама как следвеча хадиси. Или самен панат. Пошел следвеча хадиси. Тичи боа канате улото те поставино да ек питање, ме ки кровав кам каптан не хуленчко. Ме кавабари потика. Ано крајва каже ту Моhamед, беш, ано крајва каже. Сун, ме пенава стално надава камле, ника се садок на завршина. Ано краја, сани завршено. Јела, морате пенава, кана ако хулела е прав, поставини јавер питање. На нето виши тема до реста. Ака те и тема кана о пропис спавање сарџунови. И ту постојне манге тема кана цидинџар тари тема. Значи, ако и си ќе пралеп, иншалла, ко крајо ќе кадошне кададе од 10 минути, а на не со. Ја. Оке, наставине дуите хадисија. А биола буд пошка на писинен слободно. Иншалла. Бил пошкар би овола те поставинен питање, таракала те ми со чержам лафи. Јел свако питање со ту челе, каволо довада. Валлај кавол само реда. Сама мен прескачине, хем посем джате да ту фетва. Со са мен јама одла, со нашти издржине да, а те пушеше, ја кеше из коси капено лава през јавер предавање кашу не иша. Јавер ке каволо реда лес. А мен одма, бро, на стоп. Ама јавер диве кашу не иша. Бисмилlah ме пала, аде наставинено или каква хадиси, или кажам ко дуито хадиси, те на завршин джамда од дуито хадиси, иншалла, ка шајте наставината иса, али авдиве субота, ме мисинавши джико шај одморини, джико исто черола бути, па те мангенте чинавен одма Канада, мен шајте чинава Канада, одма не са управленјане. А те мангенте джако дуито хадиси, ка джако дуито хадиси. Pa šajte đako duito. Ajde, bismillah. Osman kamu kaptu to lafon, da? Čim prijavim džampetu. Prvo, 120. strana. Bismillah. Prenosi se od Umu Seleme radi Allahu anha, supruge vjerovjesnika. Čerhalali, džaj prvi taška nek džanen sostraka čitina. Propis kupanja nakon poluciranja u snu. Akvaltano o propis tenanđolo manuš keda kosojba dikola dišta su mukola u muršija i džuvli, znači kosojba. Akvaltano propis kotorodova. Prenosi se od Umu Seleme radi Allahu anha, supruge vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekla: došla je Umu Sulejm, žena Abu Talhe, Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekla: Allahov poslaniče, doista Allah se ne stidi istine, pa
Je li žena obavezna okupati se kada polucira u snu? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio da ako primeti tečnost. Преносини pe которого Уму Селим радиаллаху анха, который ровни е пекамберesi sallallahu ci penja Ali и Уму Сулейм и ровни которого Ебу Талха ко пекамбери sallallahu alejhi ve sellem pa pučolale penola o ja Resulallah, Allahov poslaniče penola Čačeo Allah nalađalo который čačipa, который istina, pa penola dali i džuvli tani obavezno tenanđol kada ano sojbe primetini palo sojba, znači primetini či si mu kladi šta od vas mu kola uobično omuršem i džuvli kada sastaji nenapet. Pa u pekamberi sa veselem penola po ako primetinđa či sila tečnost, či sa pano lako kova od donji veškava će rađar. Sad su penđami uvek palo hadisi vačera harica kotoro kratko storija, kratko kova kotoro prenosilac, kola su prenosineno hadisi, pa penola prenosilac hadisa tani Umu Selema, Hind bint Ebu Umeje el Mehzumije, supruga Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oženio je njome četvrte hidžreske godine nakon smrti njenog muža Ebu Seleme radijallahu anh, s kojim je imala Zejnebu, Selemu, Omera i Duru. I Umu Selema tani Hind bint Ebu Umeje el Mehzumije, tani i rovni e pekambерesi sallallahu alejhi ve sellem želinđala koštarto hidžresko berš, palo meriba lake romeso lako romine o Ebu Seleme radijallahu anh, penola olea hinele trin mušajem, u stvari štarčave, kao će rađar, hineli Zejneba, hinele i Selama, hem Omer, hem Duru, hinel lenganava. Pojedini navode da je Umu Selema prva muhađerika koja je učinila hidžru u Medinu. Pojedini navodine, znači i Umu Seleme tani prvo muhađerka so mukla i Meka dželijani Medina čeža hidžra. Na Ahiret je preselila 62. hidžretske godine nakon što je došla vijest u ubistvu Huseina binti Alije radijallahu anhuma, unuka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na kraj dunjaja ko šovardešu dujto hidžrsko berš, palo dova so šunđači so mudarđe unukoje pekamberese sallallahu alejhi ve sellem Huseine očavo kotora Alija radijallahu anhuma, penola na kraj dunjaja palo dova so šunđa ovest či mudarđele. Živinđa penola oftovardešu štar berš, živjela je 84 godine, ukopana je u Bekiji i ona je zadnja umrla od svih vjerovjesnikih sallallahu alejhi ve sellem supruga. Emperola Živinđasar su penđimo oftovardešu štar berš, pa romitani ani Bekija, a i Bekija okola su nađanena tani o vicinem pađaro ogrobja uzeli džamije pekambere sallallahu alejhi ve sellem, okola su hine džanena kao tan, okola su na enin šalaka džan, znači od tetani parumi, hem penenači ojtani paluni su na kraj dunjaja kotoro romjaje pekambere sallallahu alejhi ve sellem. Od poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenela je 378 hadisa, Allah da bude zadovoljan s njom. Kotoro pekamberi sallallahu alejhi ve sellem prenosinđa 3 leftavardašov to hadisja, Allah to Allah zadovoljno. I Umu Sulejm bint Milhan, sestra Umu Harama al-Ansarije, njeno je ime Sehla i ona je majka od poznatog asaba Enesa binti Malika, radijallahu anh, sluge Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ak ja džuvli su alite pučole pekambere sallallahu alejhi ve sellem, lako anavine Umu Sulejm bint Milhan, i pen kotari Umu Harama al-Ansarije, lako anavine Sehla,
Hem ojtani i daj, который je poznato, Hasabi, ottano o Enes ibn Malik, radijallahu anhum, oftano sačuđanena o hine sluge pekambere su sa veselem i daj su dinđale pana sa čaoro ku pekamberi sa veselem te služinile, znači lesi dajetani. Bila je uduta za Malika bin Nedra u džahilijetu i rodila mu je Enesa, pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obznanio islam, prihvatila je i ponudila ga svome mužu, koji se radi toga na nju naljutio i otišao u Šam gdje je umro. Znači, hine želimej Malikea bint Nadira hine lesona ko džahileti penja bianja nese radijallahu anh, kad šunđao pekamberi sallallahu alejhi ve sellem alo islamea, oj prihvatinđao islam, hem o islam nudinđa pe romeseda, la korom penola odbinđa, hem holjanđao prilate, hem ukrala, hem dželano Šam, hem odote na kraj dunjaje. Nakon njega oženio je Ebu Talha, koji je bio mnogobožac, kada joj je ponudio brak, ona ga je odbila osim da primi islam, pa je tako i bilo. Palo, znači, leso meribe, kotoro Malik, znači, palo leso meribe, nudinđala koje o teželin pela o Talha, radijallahu anhu, hem penola oj odbinđa te prihvatini lesi ponuda teželin pelea. Penđa, koja ver hadisja penola tu jedan manuš samo naštio odbini pe, pa samo ako tu mena im tke dozvoli mi, so se me i muslimanka, tu jedan kafirim i muslimanka, penola našti želini pe kafireja, kava će rađa nevernikova, penola osim ako tu primineo islam, pa penđa penola katega isto, prihvatinđao islam, pa želinđa penola. Učestvovala je u bitci na Uhudu i Huneinu. Prenosio se od nje da je rekla, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je molio Allaha za mene toliko da nisam htjela više. I ne učesniko koji bitkani o Uhud hemano Hunein, penope kotari lake će penđao pekamberi sallallahu alejhi ve sellem na dobro molinđa o lake, či penđa namangao više te moli ne mangi. Znači molinđa but ćeža dova but o lake. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem često je dolazio kod nje i klanjao je u njenoj kući na filu. O pekamberi sallallahu alejhi ve sellem but ine često džalakilatem, kolako čerčerola ine but namazi na file. Znači. U dženetu je čuo njene korake, od njega je prenela 14 hadisa, a Allah da bude zadovoljan njome. O pekamberi sallallahu alejhi ve sellem penola šunđa lake korake na dženeti, o kotari jeste prenosini dešu štar hadisja, o Allah to zadovoljno ola. Znači, kotaro Umu Sulejm. Kotaro Ebu Talha, isi akatega isto su se pominipe, Ebu Talha bin Zaid Ebu Sehl el Aswad radijallahu anh, jedan je od učesnika na Kaabi. Učestvovao je u bitci na Bedru i ostalim bitkama. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega rekao, doista je samo glasnik povik Ebu Talhe u vojsci bolji od skupine ratnika. Od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenio je 72 hadisa, umro je u Medini 34 hidžreske godine u svojoj 70. godini života. O Ebu Talha tano Zaid ibn Sehl binti Aswad radijallahu anh, je tano kotoro učesnik anoj Akaba, kad inđele prisega ani Akaba, učestinđa ani bitka ani Bedr, hem ano javer bitke, znači o pekamberi sallallahu alejhi ve sellem penola lese, čače dosta samo leso zvuko kotoro Ebu Talha kad vičini, kad pištini ne, tano pošukar kotoro buderi ratnike kava će rađar, kotoro pekamberi sallallahu alejhi ve sellem prenosinđa eftavardešu duj hadisja, mulo ano i Medina 34 hidžesko berš, kopo eftavardeş berš živinđa.
ако мангено правляте читинен, пошто ме читинджун доста, Рица, Абдулаја, ова, Allah te nagradi na to. настанинен. Ja, dika, kala, so tu na kjana kana, kala sabja. И си доста те вачери пеко торај булталка, субханаллах, доволно те пенасот на живи шеид, ама ака тега буд кратко мангата човак код ова со вачери, Ama значи. kala tane asabja kula naština ke sa rumu sereme, Allah subhanahu wa ta'ala zadano lea, tani majka vjernike, džanesa je vrlini, sila budbare, bio da škar sare te džanen ponešto lendar, ok, a mengi je prilika da te šune, jer ako preskačine gana subhanallah kala taške da, dali kola min palim da je prilika te šuna ko te savka sabja. Allah subhanahu wa ta'ala zadano lea, lencar, hemo talhada, ebu talhada, olea džanen koji tano ebu talha subhanallah, ok, ka spominav samo o hadisi koja spominjan tano Omer radijallahu an, so penola djelja merinina petari namera, pa ko ženini džuvlja, džava ko krajo, penola čerola pe olestar la fekate. Oftano penola dva su najšužo mehar dinđa, o islam ke priminđa. Allah subhanahu wa ta'ala inshallah ka čelo te ven sano dženeti ferdaus, ema men lenca tavaje. Mebi penava te džako poruka kana, hema koji tu mendar spremno katar, tavalen, koji je kate? Кате га Абдула, кате га о Мохамед, о Нани, да ти чтени, ја о порода, не се проблем. Koji tu mendar spremno, na ne Ако problem. на не никој шај настави на мене, Na ne butačke, a men šajte na halin za časa kala. Abdullah, Jan spremno. Читинем ту месец имаме нешто кате. Ok, na ne nisam problem. Ако пороне чтини, ајде. Čitino komentare na tačke, prvo komentare, pa samo tačka. Окей, ајде. Нейсе, коментар хадиса. Мајка вјерника Уму Селема радијалаху анх нас у овоме хадису обавештава да е енцарика Уму Сулеим упитала Аллаховог посланика салесем дали се жена која примети трагове полуцирања на својој одичи треба окупати. А кате и дај е верниконги Уму Селеме радијалаху анх, па кава хадиси обавестине аменчи Али енцарика и Уму Сулейм по пекамбери салесем те пучоле дали и џувли која косојба и клодо доа со обично ке састајни пеперомеа и клилохем од ова дикола ко по шеја дали валяни тенанџо. Многе жene стид спречава да поставljaju слична питања. Пенола буд џувља оладжипа ленгро, которо оладжипа тевачара со иладжутна аџар, ачхаволелен наманген ладжана те пучен аџар слично питање те поставинен, нарочито муршесе, например. Значи, буд ладжутнеине, пак о иладж, одолесе пенола, о Аллах, наладжала которо чачипе. Аллах се не стиди истина. Меđutim, Уму Сулейм из желет за знањем и јасним, свјесним обожавањем узвишеnog Аллаха поставља е питање без имало стида. Значи, и Уму Сулейм, котари желја, те џанол которо подини, хем јасно, свесно, значи, пучола е пекамбере са селем со се ои мангола е Аллахе, хем пучола е питање бизо теладжал хич. Значи, кеда идишта ано дини, нормално мануш навалјаните са со пенамен увек сиамен е говор, навалјано мануш те чул ко поговор ди се лошне лафја, ти изразини пе лошно. Значи, увек валјано, но ек шукар начин, hemo dola pitanje со танехарица незгодно теваче раџар, те пучеџикас, нормално авдие, о пекамбери са селем церџаи термини, само џувленге, само џувљате пучен. Док авдие, хамдулилlah, иси, одоле со мур шваљаните џанол, хеме џувленго до питање. Суседа е пути са содика, мен, хамдулилlah, иси амен ладжутне, Хануме ладжало мануш те пучоло и џувлите пучоло муршедишта которо интима, значи ој ка пучол пероме, па ором ка пучол џикас, ако наџанол ка пучол џикас џанде, которо доа питање, хем ов добини одговор, хем ов ка проносини пе ханумак.
Значи, ако те го оджувляне и не ладжутне, пучле, ано шкарначи, па пекамбе, вјеровјесник салалаху селем јој одговорио да уколико жена примети на својој одечи трагове полуцирања, мора се окупати. Па пеноло пекамбери салалаху селем одговоринџа олаке, ако приметини чи сила трагја дишта которо значи ој морате нанџол. Ако те са мачоварица, морате додена дека кате дока свесно, несвесно не се обуча, морате поступи неисправно. Ја несвесно, несвесно, јела катој на џанџа, суча, на дикја, свесно, несвесно, на варанте пенат ништа ране сунотано до, дикјале обтрагја обавезките, субханаллах. Бисмила, наставимо. Не. О поруке которо хадиси, пенола, нема смете да жена лично поставља питање из вјере ученој особи. Сарсо пенџам, значи на не ниса ви сметња џувљаке те пучол лично околе со џанола, значи окоа учи момануш, сар хоџа, сар дајки мами, ја дајк со џаначи џандо мануш, тано анодини, што на не ниса ви сметња те пучол са соваче жамано е културно начин, те пучол е мурше. Необходно е прие питања, а нарочито ако е реч о интимним темама, направити увод као оправдање за оно што се пита. Пенола, необходно, значи, англедерте пучол о питање, хам нарочито каде е тано которо интимно дишта, которое интимно, те черол јексар увод, те би оправдени по ова со пучола. Значи, сар би овола кеда би аџар овола дишта аџар сар, значи, а не јек увод, ту навачереа чи тујан, туке десинџа по ова, него сар би овола ке ед мануш ни дикола, ја ек мануш, се бут пути чако асабија е пекамбере се селем омурша, напученине медиклум навачерене пекамбере се селем медиклум аџар. Значи десинџапе манге. Него пенена кед би еке манушесе десини пе акава. Сартано пропис. Значи ту начивеа тутки прва особа чи туке десинџапе. Него еке манушесе. И аџар би ваљање о мануште поставени о питање. Стид човека не смее спречити да тражи истину и поставља питање, али треба обратити пажњу да избегава бесрамне изрази или да опуномочи неког другог да пита за njega. Ака тега бушу житачка. Пенол оладжипе јекеману шесо наваљаните ачавиле которо дова те поставини питање. Значи те пучол джикас, али ваљаните оволе бари пажња ке капучол те не употребини одола лафја сарсоваче жам, значи те изразени пе лошно, или те вачери те пучол джикас, а со пенџаман гледер, те вачери перо месе, те пучоло два питање, да ке имаме, да ке џанде мануше, ако на не устање ој те пучол. Чер халаля кате ту Осман. Ја тачка пенол на само ту со хемчако колесо бичалеа, овда те черола фишука. Па нормално, значи кога ке пена те на изразини пелошно, ако сар важиње џулјаке, важиње му муршесе, да не дозволимо вачера. Чарена да о асхабија и неке да ладжана и неке пучен неште пекамбере, би дена и не пара со бедуиња, дена лец джалте пучен, а он би штунена и не одговор со бил пекамбер со селем одговорини. Значи, ако ке пучола пе о говор важини саре муршесе, саре џувљаке, дика мен ке вачера, ака тега вачери, хадиси вачери котри џувли. Ке ди џувли дико. А со значи которо муш, на нели исто пропис, а каватано хем е муршесе, ваљаните разумина, чи са хадисија со вачера. Тане хем е џувљаке, хем е муршесе. А кате да е путја вола и форма, ко мушки род, значи ко мурш, вачери објасни само ко мурш, а да е путја вола само ко женски род. Значи на важини сам е џувљаке. Осим,
ако си само стриктно пенола кава само и джувленге. Например, кај обично пример спарала, например пенола и джувли са со читинџамо која хадиси, ко тачке пенола, осим и джувли на не потребно телол тенанџол, которо телол гусел кавачера, ке дисила лаки месечница. А кава важни само джувленге, со своје мршена не од јабути. Значи, мангате вачера ја хајзни фасо пена, значи ја постпорожајни период, значи ако важини само ленге, на важине мушенге, значи сиди се буча, се стано стриктно саме джувленге, а си, например, уобично тано хему мушесе хем джувленге. Од штарто од тачка тано пено знаење нече постичи онај кој се стиди. Хамдулилlah, кава, значи, од джандипе накаоло коле мануше, сој тано ладжутно, со се, паладжавме те пучав, валяни манга кава сар валяни течера, ама ладжав те пучав, со се, нарочито чера лафи ко пуре. Сарве меја добром пуро јума на джана, мејака на те пучав пуро јума, офтано чаворо те пучавле ме, те одговори ни манге, па ме перавама, нема чав кодва джахилија, кодва не знај. А чав кодва пурано. На нешко, значи, ќе менде бут пути не да абе ту ханика се ја ту пиличка ка си кај ман. Значи ме джандоту, уствари опфура, чиле кодова бинджани прав, хамдулилlah, авдија и си бутар, не? Валај бутар на со джана студирине са со кова. Валај по джанде которо шел пуре. Ки верата не джанде, хамдулилlah. На наклео дова со наклео пуро, ама ки верата не буд по джанде. Морате да свако не се лесо право. Ако тано ем деш берши силе, а джандо, хамдулилlah, морамо лесите му као право со се. Оправо тано кој джанди па на некој пуро. Не си. Обавеза е питати о битним питања наше вјера. Значи, обавезата ни те пуча которо кола питање со јаминге потребни. Се буд праља вена, са судикамен, пучењето, чера е тема пучодато 10 питање со на не ниса и веза, ја на не буд корично два питање. Валяните пуче питање со и туке корисно, со валяни туке. На питање само те права расправа, ја те, например, ту на жене са судика и си праља, черен мангала и со вачераджа, джико на женом па на авдезите ло, чера лафи, пошто имам ки чисточа, а мангол те джанол манге козо му дара и си ко дженети, козо му дара ко дженени, кава хамдулилlah, тајна шукар питање, ама са и користи сито делеста. Док ту, ако то равдези сар теле, одој сито корист, со се. Свако диве мора теле авдези. А кај тано, хамдулилlah, диса е питања, валяни тавенко, сара воло джандипа е манушесо, а вена хемо долада питања да харите по детално, те джане харица деталја, кола у почетку на нетке битно добро. Лепо поставljeno питање е пола знања. Ако овај буд шукар, значи, кедо мануш поставини шукар питање, тано е квашо джандипа. Со се е мануш валяни, а не е шукар ахлако те пучол, е мануше, емо мануш да окова кошуноло питање проценини е мануше сар пучляо питање. Дикола, веќе которо пучива, дикола дали тано културно мануш, дали тано ем сави врста питање пучола, дикола лесо джанди пада, которо питање да е пути, а да е пути си праља, хамдулилlah, со това че Allah не поможи. Хадис указuje na posebnost Сулейм, ради Аллаху анха, kada je stid nije sprečilo da traži znanje iz vjere. O hadisi vacheraminge posebno kotari Сулейм, ради Аллаху анха, kedo olađipa na čađala terodolo džandipa kotari vera. Znači, oj na čače na ineša i hine lađutni, sarsa o manuša olađtani je gdeo kotari imani. Значи, омануша валяњето е лаđутно. Лаđтано кото е гдео има несро, ама на валяњите ачави ту од ова, чи ту те подочине пете сиклове кото ротодини.
hadis potvrđuje uzvišenom Allahu osobinu stida onako kako samo njemu svevišnjem dolikuje. O hadisi penola potvrdini o aleso osobina su isjamen o lađipa kavačera, o koja su lađutno, a dobrom kozom olje se dolikini, znači Allah sar su pinđaka tega kukva, na Allah se ne stidi istina, znači uvek i očačipa morate vačere. Hem navaljaj toltu lađipa koja te puče. Hadisom se negira stid uzvišenom Allahu kada je reč o istini, a to je zbog njegove potpune pravde i milosti. O hadisi penola negirini, znači cidolo o lađipa, kotoro Allah, subhanahu wa ta'ala, hem kotari lesi potpuno pravda penola, kotoro Allah, či nalađala te objasnini pekambere sa selem saje kolenge emanušenge, a kad tega vačeri pe direktno kotoro Allah, subhanahu wa ta'ala, su se ovdano uvek motovi i pravda, znači ko Allah na nekova, hem leso rahmetitano, te motovi emanušenge istina. Na ne dišta či o Allah garađa, ja Allah garavio, dele se penola, Allah se ne stidi istine. Znači, Allah motovi od ova sojtana. Ovde je potvrda da žena može polucirati u snu. A kad te penola i potvrda, či džuli šaj te osetini od ova so, kedi si intimno kontakt pe muršeja, znači, sare muršese sar supena, sar džuljaki ko sojba manuš, šaj svašto dikola, emko dovada sojba šaj te dosini podasto šaj desini. Obaveza je okupati se onome koji osjeti da je polucirao i primijeti tragove poluciranja na odeći. Dok ukoliko ne primijeti te tragove, nije obavezan da se okupa. Penola obavezno tano okolese so se tinđa či i klilore stardišta kosojba, dikolo tragja kipi kopošeja, a ako na diklja tragja kopešeja, znači na nelje se obaveza trenanđo, kotoro dženape, znači kotoro džunupluko. Se so manušo vola džunupi, hem kosojba, ako si dikolo dola tragja kopešeja, bizo to vole intimni kontakt kolja pehanume, znači pe manušeja pehanuma. Kao važini sa sopena, hem šese, hem džuljaki. A kalatano tačke, pa inšala kojen komentari upravljaka den. Ako si dišta te dodajnena, džanači si, hamdulillah, inšala, bismillah. Pa i si dosta te dodajno, pa li me bišinavava, nabi dodajnava su se halile sare. Međanava su halile sare, hem tano but jasno. Šav divena netokva problema upravlja i taj sa šajte desino, pe svako nese, dživdo insani tano, subhanallah, niko na ne izuze vakate. Sad dok manuš o Allah subhanahu wa ta'ala čeržamen časte, dok čeržamen svestno, kova šajte o desini takova. Naka desini pe ke manušese, kova na nesvestno, kova ta na nikoma, kova sođa na meme, ali tu sar insani ka provjerim ta Allah subhanahu wa ta'ala, he mora tu teđa ne sarte postupine. Alhamdulillah, kate, me bi samo ke taška komentari nam. Neko šajte osetini, ali na dikola ni save tragija. Ako na klenu tačke... Aka tega, znači palni tačka, penola, dok ukoliko ne primetite tragove, znači osetinđa, ama na nelje tragja, penola na neobavezno te. Svo se penđuma kva. Osuno i gari tu kaj na, pazim. Jek insani šajte plivina na suno, svašta te desini pe. Pa uštala sabale, ništa ići. Alhamdulillah, čisto tamo. A jek insani, bisterđada šaj se desinđa pe. Nisu no, ali di kolo tragija. Ano se tinđa. O tragija si kavena tu teđa telegus. Inšallah, Allah s.w.t. kačerula mentar odla insanja, kola kala hadisa, akala primjerja, akala na ne hadisa babske priče čavana. Ako vajtano pravilo, kova jek insani morate postupi novađa. Znači, od vas osuđalja kana.
hem džala kontra kalea, me penavo da ne girini, nešto su Allah spantana ne zadovoljno spantana. Šunđala desi, hem agana ki da vola ki tute šajbutite pene, pa ništa na ne, ajde kva babske priče, vallahi hijan grešniku. Hem šajte ovo odgovorno ko Allah kazao džera kalisa. Си дуј тринтачке те објаснинај праленге, пошто на мангенте додајне ништа, значи, вчера лафи ако мануш кланинџао сабај. Биляло сојба совола хем ко суно диклаудо, на осетинџа, на контролинџа пекава цеваџа, хем почми чероло намази, аволо ручко, чероли киндија, па джелопе потребаке хем диколо трагја чихнеле ко донјивеш. Сока черола на која случај. Значи, на која случај, валени телол гусул абдези, ка поновини са о намазија, ке да суча. Значи, морате поновини о намазија, со се несвесно чежа о намазија, надикла. Значи, морате поновини о намазија, ка лол гусул абдези, ка поновини о намазија. Hem јавер тачка да ка додајна, на не стално мануш ако диколо трагја да, морате те нанџо. Са, например, саркосојба одва обавезно, значи мора. Да е пути мануше стар нарочито ко мурша, кава шај десенипе, ке да ваздена баро парипа, которо парипа, шај тикло мануше стар бизо страст, значи бизи страст, хем бизи која ните соол, шај тикло мануше стар, hem dikolodo ako tragja, ako podojni veš, kakva slučaj na nelje se moralno te nanđo. Ov našalđa avdezi, znači sarsođana, našali pa avdezi, znači ov morate to postidne tana, hem te ljod ponov avdezi. Znači na nelje se moralno te nanđo. Ako nanđo iz drage volje, znači odvaj tano javerdišta, ama te penale se farzi tano te nanđo, на со се на не без которо страст, значи на икелодо которо овсо мангла, него ни косојба, значи на ине ни саво кова разлог, него два икелодо сате вачера јек врста нам бороми пека вачера. Потешкоча јест. Те потешкоча хем ко два случај о кој ислам, значи на пенолачи морате те нанџове, него ка чистинепе, значи кале тахарети, калетке нормално авдези, хем качерето намази. Значи, на не морално теренџо. Ала те награденото ме споминџума ке ташка се самен шунџам вако предавање, ме одоле се намерно споминџум да ке ташка, ако инсани диколо трагија, а но се тинџа. А диколо о трагија, са што се ту споминџа на ганако ашками. А ту јан свесно, значи кото сабах јан свесно да туке на десинџапе ништо. Ако наке дике од трагија која шками, ту джа неа веш карачате и нетке да боти. Со се туке нашалджано свест дике од трагија, ака те морате спомине са, те поновине са о намазија. Со се ту чержален, кој е стање, кова на јане чисто. Ако шајте појаснине со мангете ватере са о намазија, шај само два појаснине. Пример ради. Устину манге савале, нај не манге потреба теџавко купаќа. Лину манга вдези, хем клањиџумо намази. Hem iklilum ki buti, klajinžumango ručkani buti, klajinžumo ikindjani buti. Ke dalum kaškami, ke jerum te toape, ke diklomo tragija, dičona tašno tragija, da hine tu poluciranje. Na morate vačerava džas panama. Koakova stanje tu ja nesvesno celodive na desinđapetke ništa. Znači, ano to svest na desinđape ništa. Ali tu dikeo tragija da je ratihne tu već odova. И ту чержано намазија, чержанен са. Ме намагнете споминаа ке ташка на детали. Значи мора таро сабах те почмине, те кланино намазија. Мора да спомине са о кола. Са о намазија. Ако ја и ташката ни опасни, али ту свесно дикеа гана, док ја не свесно, значи на десинџапетке ништо, али алјанко стање те халове да одува десинџапетке рати. А ту на тој џампе рати, ни на чистинџампе, ни гусул, ни ништо, него кланињант кажа. Allah spantana inšala kao prosinova mi deke tjera ne se buča bizođam di pedi, kak la buča čavalen, džika se ta ne pojara. Ali ako la buča... И си имам двите случаи да ка поминам, пошто ако е тано важно, динџамијак случај чи котор сабај.
Вчера лафија кана уштинџамо ко сабај, чержамо намази, не неаме, значи јам сигурно че јам нечисто, па сова, пало сабај, ја пало ручко чера, небитно кеда соволо мануш, суча пало ручко качераме, клаинџао ручко па соволо. Па чероли киндија, хем ко акшами, валенте туширин, пе хем дихоли исто траге. Од кад ка поновини о намази? Јас сакате морате поновина о намази. Ка поновини котро сабај, дали ка поновини котари и киндија акшами. Ка поновини, значи которо кеда и тано сигурно, значи сабале и не сигурно че не инеле ниса ве траги. Чержао ручко не инеле ниса, значи не сигурно джитад. Кед су чапало ручко, значи саодола намаза су и не пало ручко, джикај ало киндија ли, акшами ли, чержа само и киндија ли, значи само доа намазија ка поновини. Морате поновини. Значи тари киндија дико акшами. Значи, аџари оправило, значи, ако нанес... Осман Опхал поставијаче питање, ако шајте објасниле се. Читин, туди ќе коментаре. Осман вакерѓам дека ваздеа харипе со шај десинелпе. Осман ганте вачере, значи, харипе ке ваздело. Амен, Оманушке бучини пе бут. Хари бутичерела. Амен со шунџамо предавање, да, ака те помини по тоа со шај десинипе, не мора да значи че десинипе са не правале. И сим, амен јам саре различито. Джико ко парипе на дов гајле, джико нашти ваздола паро, черам ги. Джико кед ваздола парипе, шај тиклоле стар, хем ангал, хем палада, джико на јам са исто. Значи, кеда ваздоло парипеа дајек мануш, шај тиклоли старо доа сујклола е манушеста да састајни ке састајни пе ханума, шај тикло. Значи, ако доказа кате, чер халали Осман, од доказа кате, дали дикем пралален бут пути, акала со ваздена тегија, окола о шампионја те пенаваде, сарте вичи навлен. Он ке ваздена, на шарено свестен почминена чадена фордена свашт. Да, ако дикла неко, овџанула со старчерова пелапи. Ваздено парипе, хем готово на шалџо, хем почмини чадола. Али андова стање, не морате чадол, шајте фрдол, јавер страна, хем палал, хем англал. Ака те, споминџо Османи, на не таро страста доа. То nije страста, хема га те на не обавеза купање. Со 20 џапе тари тежина. А мен чера лафио манушак е нешто страствено дикола косуно, али овна несвесна, ма доват десинипе, кото страствено. Пралален, ме ми синавши авдие, накаѓамо реко чержам. Јек сатим 40 минути, а хем ми батерија љумко деш. Аллах спантар иншалла ка долу корисно знање, менге сари ингете подучина па малу знање. Добро, ако сидиш таа со на не јасни планинге. Ден предност е пхалење светане теде, иншалла, пошто наденџаме нит време, ако мангела неко те постави Џана сула џана, какала теме буџене лаџана те постави. Океј, али амен морате дален од ова право денгоро, со е опхалеа менца. Значи, ако силе неко питање те поставини, која тија тема со јамле, слободно неку крелу пре, нека бичали камера, менка дале камера, емка поставини по питање ми, инша Аллах, ако џанџам ко одговори на рес. Не мора толе камера, шај гласно да пучола, шај тепицини, шај тепицини теле. Ко дуито со магнуте би додајнава иста на која со џанџам палуно лафи, значи кеда черола пелафи таро болест инсанесо. Значи ака те Аллах спантара на оптеречини никас, кеда черола пе било саво болест. Простате, па на џанава се акате од латане изузево хема до те на дикола пе, оистамо до там на кола субханаллах. Од те на черола пе лафи општа каресна. Ме па на јек пути ако шајте вачераве пхалинџе света нека те аменца со моментално јам, амен чинаја џамија кате ко Штајнфорд ка јам, хем чичум комо Фейсбук те дикен иншалла, кој силе ки намера те поможи на мен, ради Аллаха, Аллах те наградинле, шајте ди келко романди седо те директно конто тари џамија, ко мангла те поможини, бујрум.
Hem pana jek buti mangdumte napominam, ako na završen, ili završen tamke. Ja, kad šaj te dodajme, inšala. Каватера па нек бути која те џанено пхалја поново. Амен, хамдулилlah се јама кате ештеду, организуна ја умре са со џанена сарине. Хем и умра за септембар, тичам ко Facebook, ко TikTok, ко рекламе, и сито мен ко мангелато да зевини пете џала мен са ки умра, нека ви чини било касе да мен да таро пхалја, иншалла, шајте резервисинице потхан. Салам алейкум. Алейкум селам. Иншалла kad dodaje guti samo koto moha biti isto. Sao koda su pomožinen, džamije, majetimja, koda odlana pomožinen na nikas, on pomožinen na samo pes. Znači sako dola je centi te dol u ima Allaha, ovdola pese, na dola nikase. Hem ne morate žanol niko, pa ke kavolko sudno dive. Wallahi, jek pral te dola no adek te penam na crno te dol. Na vola mangolafi. Na žanola niko običal žađare. Te penol ja rab, od 2 dinari so dinđumle, od 2 dive, od ore džamjakere, dinđumle radi tu. Šajtero dele ko Allah kazao pa karakere, inšala. Znači, sako čerol džiko dišta mendal, na čerola nikase, od 2 čerolale samo pese. Jel, sar spomin džuman gleder, da? Svako amendal palalim, ke počminijek buti. Ako i si izine Allah esa za očer, o završin pa debuti. Prisustvinea tu, prisustvinea tu, uključinea petuna, Allah spantara ako penola te volo diabuti, obvolo diabuti. Allah primjer samo radila te iranape ko islam, kad bi čalio Allah spantara je Resulullah selam, šajte dženea sabenko na ja, a dok i neka la, subhanallah, okurješe džanenko ine, lav hine, olende zorite na kine, ađar nekažnjeno. Ali Allah spantara, manglati garol diavera, hem di kaj reslata, hem kaj kare sol, te džanen samo kaj kare sol. Allah spantara inšallah kao prosinov, hem kamu ko rahmeti. Setinima je kadisi, vallahi kad činavao kate, setinima je kadisi, hema sarmučinima buta dva hadisi. Hemena ci davale mandar čidlandi godi, motođumpnige dova hadisi, ama non stop jumlja. So penolo Resulullah selam penol, to je, Allah spantara penol skratinđale se, o istoka hemo zapadja. Znači motođale se, skratinđale se puvsa, te di kod živo kraju. Penol motovdeta ne mange obladu gledati Allah je, sa. Pa kad te dola primjer so, alo džiko Perzijancija, džakari, svugde so resla islami. Pa penol morinđuma laja zavarđel, o Resulullah selam. Penol te nastarol nikad i suša me umete. Morinđume laja zavarđel, nikad te novol ništa e kafiren premalo muslimanja. To jest, te navoreno vlast nad amende. E morinđuma laja zavarđel, penol, te mu ko rahmeti maškaramende to. Te novola me ništa. Penola Allah kazavarđel lese, o Muhammed penol. Meke da obočinava dišto, od dva vola. Znači, nema šanse te novol ljaboti. Što se tiče glada, suši, akava, od dva nikad više te umete na štika stari penol. Penola, što se tiče penola kafirenge, dakle, ja taška tani but opasni. Che čerola pelafi taro kafirja, te cedempe koto istok ja džo zapadja sa protivamente muslimanja. Nikad na štika će nam ge ništa pravati. A kvajtano je baro hrabrost na menge. Ali penol, nažalost, to umeti maškari peste kao je problem. Sarsu i sjamena kana. To umeti maškari peste. Amen kala mena kana. Eko kotar grupa, tutar protivak ja grupa, a samen jam prala muslimanja, pazi. A je ke i kalena, a katari kalena lsikonak. Huren koj lafija, oko vehabija, oko šija, oko drviši, a tu so tujan. Tujan niko ništa, tujan je kroba lesu. Sve se tiska kvirine džikas. Kad bi svako dikola pes, ki sural mu'minun, sa penola Allah kazaođer, kao uspineno vjernikja, oko da so čerena po namazi, so dena zekati, so postinela, hem so načina po nakte pena vromane, kaj na lengotan. On kao uspinen, hemo dženeti lengetano. Nureddin ka daftute 1 minuti mu fal lafi, hem inšallah ka činava lafi. Bismillah, selam alaikum. 1 minuti davatu. Овер са сте башо селами со динџенма, аме дафту мен селами, ме умиек муслимани, вернико, кад вачера прав, котро било на вачера само и балвал дешуном. Selam tu menge, satu menge pravaren. Aleyküm selam. Çok güzel.
Ма мислим мангедишта со писинџунко коментари се ме куџунки тема рица, пошто дикава тумен мисинена кај ме на прихватинав хадизија, тумен тумаре гоџа мисинена дова, ама ако Аллах жанам тумари годи, мена каму кав тумен раатија рица, само акава хадизи писинџунки дари прихватине со читинојле османи. Туна динџанма ни са во одговор. Дику пред одговор. На диклум. Ме диклум. После диклум. Ама манга дева черат. На диклум после дика. Акава со читинџа османи. Осман, ма мислим се на тумен на читинџен тумен дар ме на вачера со вачерџен тумен дар субхан Аллах. Вај тумаро котри книга читинеа. На нете лапија. Ме на чиаб дишта, например, ке дика када пестра черен на лапи. На Валлај бидат. Са со читине на читине котро книги. Значи тумен на писинџе, на џар сад писинџе, џар. Ака на ман интересини. Ко пучибе, на манглум де пучав тумен на кате, манглум ко приват, ама веќе вачерџен каси си пучибе баш такија тема, бојнум, ме оке, и нема чепи ко приват, ама ајде. Не, нема везе. Ако ви Пејане о шејтани на бешола ки џепа, мангол де пирот, па о шејтани чема ваче хубре пуча каде чамиле се вача на динџату селами нико ко 30 група ешеду. Па вача хубнен ге директно. Агна мека вачату ми ги директно. Шунџуме османе са вачерџа. Ако ек џули, черен мангалари, ако вана вачерџа пестар османи, маде ми синоли публика со вачерџа Вачер пестар. бету од вас со шунџан вачер. Ме вачерав, нај чавенге да вачерава, например, праленге да маде ми сине со вачерен тумендар. Неколку тро книги. Шунџум османи со вачерџан, ту потврдинџан по, хемакава. Тајчино покова. На мотавле којта, но, ама нема бе, зузотета, но за и тумен до Абдулаи. Вачерџа по. Сосе. Асад ке Абдулла, ако. Вачерџен кај и џули, Осман чермангалари према телапија џа Валлај билај. Вачерџен кај и џули, ако и сила дисаве бучак, рамена куав кодла деталија. Халуваја. На куава кодла бучак, него било сави, дигана. Било саво проблеми доводи кај џуля. На куав кодевате теми, например, со и беокоа, на. Било саво проблеми доводи кај џуля. Кала пример го прими манде, Мијанума, нанела право де пучоли еке оħġa, еке места шунџумски тумен, да стар тумен вачерџен, али и филан ме која нава рица слабо јум, али ко пекамбери пушля, џара, окей, тумен цари јум, ек, одујто, читинџан пале, со вачерџан, ек џулија, ко на осетино, педиште интересино, лакава, кала, баш одла буча, баш о интимне буча, поготово мангал де вачерав, ја било саво, проблеми, Deja шајде пучот да ке учиме мануше, шајде пучот да ке оџа, да ке шео, било само, да не учимо мануше. Егана, ме кате на прихватинав. Де пушен масосе. Кадавту мен, хем куранско ајети, хем кадавту мен, хадис ја веродојствено. Дик ме кана вачерав тумен ги јавно, со ме, тумен мисинен, ме акава нукиве муклева, акава дирино мануш, ме джанавто мисинен дирино. Ваче на читини, ја на незналица јакоа, на читини на прихватини адизија. На прихватинава, аке јавно вачерав тумен ги сосе на прихватинава, сосе кодисаве адизија, перавен ме пекамбере, манду калмо дова. Сосе ме джанамо пекамбери, чистотано, елегантно, педантно, шарамантно, джангло, са, разумине, ака накада читнав дисаве адизија, ме нашал джова водоте. Сосе перавен ме пекамбере, череле, хајме дет. Егана, баш акова пучибе, каму како крај окова, аганака пучав. Дали тумен джаненко веродестој на хадизи, на джанаво анава, черен мангалари, ту джане чамил ме анава бистрава. Акала мибни, акала ме бистравле на памтинава. Дали тумен шај читинџено веродестој на хадизи котри Ајша ради Аллаху анка и вачери. Сваки џувли, савинеле интерес, де пучот баш одиса е буча, джани не прекало, пекамбере се ромња. Мена джанав дали шунџена, акала адизи, а мека родаво до адизи ка вачерав тумен. Сар, например, мие ханума, нашти давол директно де пучол е пекамберине, него пучол е џувля, например, Ајша ради Аллаху анка пучол лајне, дик бре акала, сар со читинџен, интимне буча, кола. Акана, и Ајша би пучоли не пекамбере, он ко објаснини не Ајша, ке ради Аллаху ан, после Ајша ко објаснини одоли џувленгине, пример. Акана, мана кава интересин џама. Акана ме кадавтото одговор,
Черман Галари со пучну, мане Да, во да, динес. халали. Него џа не се проблеми, морате ме отхавки, ме кавачеравкан јак. Со туна пратинџа ништа калестар со читинџа. Ме братинџу со читинџа, кана Сержан Лави, кана ме одавту тоа одговор. На, ме Сержан Лави премало чити без со читинџа Осман. Керба халали кана субханалlah. Ама дали разуминема со вачера? Не разуминава со бушка. Ме вачерапке со шунџум код Османи со читинџа, ништа е верно. Окей, на шунџан шкат. Вачерават ке одну. Сос. Која ќе у муселиме ради Аллахан? На џанабету. Значи, не, мека мотавки, мајка вјерник е тајна. Сој тани мешлими која на која хадиси? Со пенер. Черлапја гна ме шунап. Па черава лафи си на пратинџен ме правилате. На ме пратинџум ем вачерапке премало Османе со чити бе вачерџа. Саби џубли, аке шунма палека по новинат. Саби џубли силе проблеми. Нек џалнек пучол дек е уџиме мануше, да е хоџа, да е шео, да е било саво е кучил. Ме џар шунџум. Ali Osmani objasninja, Nuki, objasninja, penja, neka... Нема везе, Нуки, ме морате чинававта кате. На, чинаве на аке ме извини со чинававта кате на давту ниса одгор, ме паля сапо туменге на пласуинола која со. Чинавава кате. Значи, ако вас со читинџама мен, свако несе, долесе со на пласуино, слободно мате хулјуване мисија. Абе, чами, со хољане. Холјанава, со се холјанава, со се на шунџан коти почетак хадисија. Помини уму селеме тај на кате. Паке долесе вачерџум на мангрим дек ховде пучавтуме, вачерџум ко приват. Ма пучен, вачерава ем тукем сар јенге, сако качоп се смутња. Таро амаре. Абе, нашти, например, чами, Черман Галајлјака. Нашти ме де бичаламе ромњаки туте, ту ја нучимо, мануш де пучото ко трите не буча. Черман Галајлјака. Ке кикловавано предавање, кој душол, паншол, шовшол, 1000 џенети, ромњан го душол, им тишол, ем паншол џенети, шајте поставино питање, ано културно начин, а мен ке одговори на нисо. Черман Галари, извини. Шун, Нуки, Извини онда. шајна шунџан, Валлај качома ги батерија, тако ми Аллаха качома ги батерија. Черман Галари, то пушлум туме киклова, шај руминџум тумаро чети. Валлај те наградиноту, али вачерава туке, сар јенге, кој сире питање те пучоле савке ме надавалем више камере. Окей, Черман Галари, па ме питинџум. Ако джипа се на пасуиноло о хадиси со читина амен, ако чулап се смутња ни годи, слободно мате читино и си Добро, чамит па на квака пучавто, пошто бикало улјанџану приманде. Холјанава, вачерават ки. Окей, дали ту прихватинеа кана Олапи е Османесо, Черман Галајлја кана, дали котри Ајша ради Аллаху. Черман Галајлја кана. Сао питање бака вас. Ака дик само питање давто, кана ме професори што вачерав. Салам Дали алейкум, Нуки. прихватинеа е шако говор ради Аллаху, дали Османесо, пример черапки. Пример черапки. Нуки, шајте постави навчек питање, ме само те завршне и тема, иншалла, те жие на нема. Неа ме пучава, де шуќова меда, што се и сиверо дојсаме адизија котри Ајша со пренесини ради Аллаху. Кад кавени нека пучем прекало џубљајне. А извини ака нас увачерава, ме пушум пари, извини. О, Нуки, наhi ne samo i Aisha i Romije pejgamberesi sallallahu alejhi ve sellem, ne pana Romja, te shuneo hadizika slatine da kjalesi Romihine, svitani pučki. Абе ту мене на шунџа хадиси ова черо Абе ту мене разуми, не нас опушнуме, дали на шунена су пушнуме. Шун, Нуки, Черман Галари. Дали само ту менге сар пасуини вачерена. Нуки. Ме вачерџум, премало говор, е Османесо. Вачерџак, ако е џубли сила проблеми, шајде пучол дека учиме мануше, било хоџа, било шео, било попи, било кога. Нуки. Preko zastor. На жена сате марато ке гочи више ме на жена сате. Ајде вачен, ајде вачен. Шун, пенџум. Најшукар, на не покуđено, на не забранjeno и џублите пучол директ. Значи на не забранjeno. Ове што сте, аке баро помогија како вачерџак. Ама шун, а човек туке пучава, ленте, Да, вачерџум, паролја со вачерџак. А чамачна е мануше, ке вачери джико прилесне на не, културно, те вачеро приджика се ке джико вачери. Значи, Абе, аче, onda лајто ту сабри. Осман, шајте чинаве мише доста. Чинаве мише доста, на непотребно те. Ама ту мана канака сикаве култура. Ме пушнум премало додат билапја, на не со долјанен субханаллах. Ден ма огово са со динџен, ма и гото, на не со долјана, ни мени ту. Ми на вачерџум ништа лошо, на ве динџум ту мен, на черџум ту. Нуредин,
Дозворимотани, манушни, джувлите, поставинол, учиме, маношесе пинтање, хем тачка. Готово му прак, сој си додане. Субханаллах. Дозволимо свако амендар те джалко учимо мануш, пенола о Аллах пантара наладжал тари истина, па ојда наладжала тари истина, пушля со десинипе, преносинио хадиси умуселеме. Вашери кој хинео да те присутнда, него проблеми со нашунџено хадиси джико крајо. Хем иншалла качинава кате дикалам ко 2 сати, а никад 2 сати на не. Черена лади се дикава ме тумар мо говор шена савичу подва на пасминол туменге черена лади. Нуки кавачерав ке одма сосе например сосе како пенџум саре јенге џанена саре да калако вестимиме. Хемангавата чоло хадиси чисто ки снимка насочера лафи него предавање сарсуала спантар кол задоно. Ако ту после инат пита кана вола 2 сати ек видео. Черен мангала. Чина во тоа видео кај куџа кава куло нуки сосе туменду калто мене нистина со пушлум. Океј черен мангалади. Ајде селам алейкум нуки, Аллах та мека читирава кала хадиџе. Океј, слободно шајте читинен со манген. Аке и книга сави, бисмила. Правен миге лафем черен и ситмен подушал джене алхамдулилlah. Есе ниса проблеми на не. Аллах те коментира. Дико прал динџа о Јусуф Круизо динџа е кајете дијашужо. Хем ако шете праве о тефсири, мена нема тефсирите права. Хенела џахар сура Нахл дешушовто сура сарандо трито ајети. Вачери. Ми смо и прие тебе само људе као посланике со објавом послали. Значи, амен хеман гледер туте, бичалџам само манушено, пекамбери манушине, најнеме леко, бичалџам објавини, објаваја бичалџам бе. Ако за то не знате, питајте следбенике книге. Екана, о манушке нешто на џанела е правило, џала пучела е ушиме мануше. Дали тано два муж или џувли, морате џалте пучелте подучените. Jer ako će džam palo disave mišljenja i džubline ismini, onda džuvlja kačon se džanesar, bizo abdezi, bizo gusuli, bizo ništa, kačon. Znači, oni si nem pravo te džam te pučene učime manušen, da bi podučinena pe podinijem, da bi sledinena podini ispravno. Mena haljovava kajo problemi. Na ne nisu problemi, ama hajr, inšallah, čamke ne si nama da vreme za Cenab bir saat yani inşallah. Çera selam selamenge pa kaşna inşallah. Selam aleykum. Allah subhanahu wa ta'ala dut min svako khair inşallah kana stavina sarsođaren stan ko te ftao. Čeren mangalari so ne vazinjum tumane nerve. Čeren mangalari so ne vazinjum tumane nerve, ama vačeri je mumini. Ako džanea so holanava ma vazme živce više. Okej, da vas baziš inšallah. Ajde inšallah. Inspiracija, inšallah kako Čer sabr se nam je džakup ko namazi, vačera kale dinine nukese so mislinjum, inšallah Allah te pardon manda. Amin penava. Selami tu menge ove sasteo, da se nam, ajde šajt pokad. Alaikum salam. Alaikum salam, rahmatullahi barakatuh. Halalen, sarsu penjam, svako dive koje fta, družinem pamenca, Allah subhanahu wa ta'ala te dmuko khari svako nese, ali vačerava koji sitmen esavke sudmje premalo hadisija, slobodno mahulen matešunen, Cerava lafi insanenge ko avalante poducino pe piviera. Cerava lafi insanja ko avalante primineno islam henez. Cerava lafi ko kuramenge te čani praksa nešto. Ako postainđen tu menge savke pitanje, wallahi samo kad čovjem pa Allah ni zabluda. Ako postainđen tu menge savke pitanje, a diko Kur'ani na ne, samo kad gurinen tu mengi zabluda, jel o rom siklilo te nasiklil ništo, o rom siklilo samo duj škole, дуи разе школа, а канаке далам ко степен те подучина маривера од мајсјамен, сам чи не јашнење дишто на трумали џувли, нико на забранинџај џувляке. Ко забранинџај џувляке те и си машкараменде алхамдулилlah и ко на џувляка на черена предавање. Со проблеми. Машкаро 2000 джене и ко џувли черо предавање. И си од те присутна 1000 манушај не со проблеми на не. Черен халали халален, Allah subhanahu wa ta'ala inshallah kad dos pa ko kharis pa ko nege tu mengi. Selam alejkum rahmetullahi ve berekatuh.